Yes, kano nyambifurize umugoroba mwiza, umugoroba umugisha kuri two mu masaha ya nimugoroba. Turi ku mugoroba wo ku itariki zigera kuri 22 zo kwa mbere 2026. Birumvikana rero turagabutse na makuru agezweho arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Tugiye kuba updatinga mu minota mike cyane, tubabwire uko situation ihagaze. Ubu tuvugana rero ibintu byakomeye, by'umwihariko witwa General Sultan Makenga Emmanuel nyamuneka yongeye gutangaza amagambo akomeye, by'umwihariko avugiye mu nama idasanzwe yabereye mu mujyi wa Bukavu. Tugiye kubyinjiramo tubive imuzi n'imuzingwa, ariko kandi igihugu cy'Uburusiya cyamaze kudekara yuko kigiye nacyo kwinjira ku kibazo cy'intambara iri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibi bibaye nyuma y'uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyamuneka ihawe ibirombe by'amabuye y'agaciro n'igihugu by'umwihariko cya Kongo. Bikavugwa yuko rero ngo Uburusiya nabwo bwaba bugiye kwinjira mu ntambara, ariko bukaza buri ku ruhande rw'umutwe wa 23, mu gihe byamaze kugaragara yuko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuza kuba iri ku ruhande rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Tugiye kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo, ariko kandi turaza gusimbukira mu bice bigiye bitandukanye. Uwitwa Perezida Evariste Ndayishimiye yagaragaje ari mu mwuka, by'umwihariko mu muhero w'amasengesho. Uyu mugabo yongera gutangaza amagambo akomeye, by'umwihariko ku gihugu cy'u Rwanda nk'uko amaze iminsi akibasira. Turaza kubikomozaho tubive imuzi n'umuzingo, ariko kandi turaza kubabwira yuko ubu tuvugana murabizi ko hari abajenerali Kinshasa bari bamaze iminsi by'umwihariko bafunzwe ku bw'impamvu zo kuba rwose ngo bafite aho bahuriye no kugambana igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hari babiri muri bo bamaze gufungurwa. Abo bamaze gufungurwa tubazaniye amakuru y'impamvu, ese iperereza ryasanze ari ikihe kibazo. 2026 zaba ari umwaka w'akazi gakakaye. Aya ni amagambo utangajwe na General Sultan Makenga. Gusa ariko kandi turaza kubabwira yuko nyamuneka Uburusiya bwiteguye guhuza u Rwanda ndetse na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ibyo nari namaze no kwikomozaho. Turaza kugaruka mu bice by'umujyi wa Uvira. Ubu tuvugana nyamuneka nyuma y'uko igisirikare cya 23 kivuye muri uyu mujyi, icyitwa abacancuro, icyitwa bamasinari b'ababurakawota bakomeje kuwisukamo. Ngira ngo mu minsi yashize mwumvishe amakuru by'umwihariko y'abacancuro binjiye mu mujyi wa Uvira. Sibyo gusa kandi uretse kuba abacancuro barinje mu mujyi wa Uvira, murabizi ko nyuma gato icyitwa internet, ikoranabuhanga ryahise rivaho. Munyemere mbabwire yuko nyamuneka rero ibi byose bifite aho bihuriye no kuba ubu tuvugana umujyi wa Uvira urimo urasukwa ingabo ziri guturuka ku gice cy'u Burundi. Zikaba ari ingabo rero zigiye kwifashishwa mu bitero bikomeye cyane ku mutwe wa 23. Turaza kubyinjiramo tuve imuzi n'imuzingo. Iturika ry'igisasu ryahitanye abantu babiri, harimo abana mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Ni akahe gace bimeze bite? Turaza kuba tubikomozaho tubabwira uko situation ihagaze, ariko kandi uwitwa Colonel Nanga ati abafunzwe, abakatiwe igihano cy'urupfu n'abandi bahungiye mu mahanga bo mu muryango wa Nanga. Ibi yabigarutseho. Ese ni bande? Nyamuneka ibintu byakaze. Hano hari ifoto y'abacancuro bakomeje kugenda ibica bigacika bari kumwe n'abasirikare ba FARDC. Abangaba nabamaze kuba bagira mu bice by'umujyi wa Uvira. Turaza kwikomozaho, ariko kandi turaza kugaruka ku nama zidasanzwe zikomeje gukorwa n'umutwe wa 23, byaba izi kubera i Goma ndetse na Bukavu. Turaza kuba tuzikomozaho. Muraza kunyemera dusimukire mu bice by'umwihariko byano muri Mwenga, ahazanzibira muri Warungu. Turebere hamwe ese 23 iritegura ite, ibitero bishobora kuza kuyigabwaho. FARDC yo iritegura ite? Turaza kubikomozaho, ariko kandi iminembwe murabizi ko Poezero yamaze kwigaburirwa natwe rwaneho. Ubu tuvugana munyemere mbabwire yuko abarundi benshi bakomeje kwisuka mu rwego kugira ngo iki gice kiri strategique gihuza teritwari by'umwihariko ya Fizi, kigahuza Minembwe, kigahuza ibice bigiye bitandukanye za Uvira, barebe nimba bagikura. Munyemera mbanze nkumuze kurana makuru amaze gutangazwa n'umwe mu bayobozi bakomeye ba AFC 23. Abagize umuryango wa Colonel Nanga, umuyobozi w'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo rirwanya ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bakomeje guhura n'ingaruka zikomeye zirimo gufungwa, by'umwihariko bagakicwa ku buryo bukakaye, guhunga igihugu mu gihe leta ibashinza kugira uruhare mu bikorwa by'uyu mutwe witwaje intwaro u Rwanda mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka mu nzego ndetse no mu bagize umuryango wa Nanga agaragaza ko umwe
mu bafunzwe mbere ari Basesene, ndetse kandi hakaza gufungwa n'uwitwa Nanga Buta, umuvandimwe wa Koloneli Nanga. Afungiye rero muri gereza ya gisirikare ya Ndoro, ikaba ariyo gereza by'umwihariko ifungirwamo abasirikare bakomeye ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, we kimwe n'abandi bari mu muryango we bahungiye mu mahanga, barimo umugore wa Nanga witwa Yvette Rubanda ndetse na murumuna we witwa Fabrice Rubara, bakatiwe igihano cy'urupfu na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Vuba aha rero kandi umuvandimwe wa Nanga witwa Didier Irana Nanga yarafashwe afungiwe muri kasho z'urwego rw'iperereza by'umwihariko za gisirikare ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Amaze iminsi 10 rero afunzwe akekwaho gutera inkunga ihuriro rya AFC M23 binyuze mu bikorwa by'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro. Ibirego rero bamwe mu bakomeje kugenda bagaragara by'umwihariko bagaragaza ko igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kirimo kirahohotera bikomeye imiryango igiye itandukanye, bayishinza ko ifite ayihure n'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo. Ibi byamaze kuba bitangirwa gushyirwa ku karubanda. Ku rundi ruhande kandi witwa Christophe Basenanga, we ni umuvandimwe wa Koloneli Nanga, yahisemo guhungira i Dubai muri Leta Zunze Ubumwe z'Abarabu nyuma yo kumenya ko inzego z'umutekano zari zatangiye kumushakisha ngo zimufunge. Christophe rero wahoze ari guverineri w'intara Haiti Yole, ndetse kandi akaba yaranabaye senateri. Imitungo ye yose nyamuneka yamaze gufatirwa na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imushinza gukorana na AFC M23. Icyakora we yanakomeje guhakana ibirego, avuga yuko by'umwihariko ibi byose aregwa n'ubutegetsi bwa Kinshasa atari byo habe namba muri rusange. Abagize umuryango wa Nanga rero batangaje yuko ibi bibazo bitakurikira by'umwihariko bo gusa, kuko n'abandi bavandimwe bwose bari hafi ye mu buryo by'umwihariko bugaragara, bose barimo barafatwa, abarimo abashyirwa by'umwihariko muri gereza zitandukanye mu turere mu materitwari agiye atandukanye y'igihugu. Ibi rero bikaba byose ngo ari ingaruka by'umwihariko z'uwitwa Koloneli Nanga, uyu umwe mu bayobozi bakomeye cyane ba AFC M23 cyangwa se Alliance Fleuve Congo. Ibikorwa rero byo gufunga ndetse no guhunga bijyana nuko inzego za gisirikare z'umutekano by'umwihariko zikomeje gusahura imitungo aba bagabo, ndetse kandi mu ntara ya Haiti Yole ibi bikorwa byamaze gukorwa n'abasirikare b'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC ku mitungo by'umwihariko y'abavandimwe witwa Koloneli Nanga. Ibi rero byamaze kuba biteza ikibazo gikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nyemerera duhite tugaruka kuri ano magambo akomeye cyane amaze gutangazwa na General Sultani Makenga Emmanuel, bigaragara ko yamaze kuba adekarara intambara mu buryo budasubirwaho. Uyu mugabo atangaje amagambo akomeye cyane, amagambo ateye benshi kuyibazaho, amagambo ateye benshi kuyatekerezaho. General Sultani Makenga ati umwaka w'ibihumbi 2026 uzaba umwaka w'akazi gakakaye. By'umwihariko reka iyi nkuru ize ifunguke gato tuyinjiremo mu buryo bukomeye cyane, ariko nitanafunguka turakoresha ubundi buryo kuko ibintu ntago byoroshye muri rusange. Kivu y'Amajyepfo rero ibintu by'umwihariko bikomeje kuba bibi cyane. Inama nkuru y'ihuriro rya Alliance Fleuve Congo yongeye gushimangira ko yiyemeje gukomeza urugamba rwo kubohora igihugu cyose. Abantu bose bari muri Bukavu, harimo kandi n'abafande ba Makenga, bari bateraniye mu nama idasanzwe, ngira ngo amafoto yabo yanamaze kuba asohoka by'umwihariko ku rubuga rwa AFC M23 agaragaza ko nyamuneka iyi nama yabaye kandi ari inama by'umwihariko kugenda igaruka kuri byinshi. Ariko kandi nyamuneka nubwo ibi bikomeje kuba ati oya muhumure, uwafashe Uvira naho yagiye, tuzongera tuyisubiremo si kera kandi mwirindire gato. Aya ni amagambo yakomeje atangazwa n'uwitwa General Sultani Makenga. Ariko kandi nyamuneka MRDP twirwaneho, nyamuneka yamaganye gutotezwa gukomeye kw'abavuga ururimi rw'ikinyarwanda ndetse n'abanyamurenge bakomeje kugenda bakurira n'akaga gakomeye cyane mu bice by'umujyi wa Uvira. Ibi nabyo bikaba bishobora kuza gutuma by'umwihariko ibintu bikomeza kugenda biba bibi cyane. Ariko kandi nyamuneka mbibutsa ko umujyi kugeza amagingo wa Uvira ari umujyi w'igisirikare cya FARDC, Wazalendo, FDLR
FDL ndetse n'abarundi ndetse n'abacancuro bo muri Blackwater. Ibi byose rero biragaragaza imyiteguro idasanzwe ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo FARDC. Ariko kandi nanone nyamuneka iminembwe ibintu ntabwo byoroshye. Puezero ishobora kuza gutangira kugabwaho ibitero bigendanye no kwiyongera gukomeye kw'ingabo za FARDC mu bice bigiye bitandukanye. Ariko kandi nanone ku rundi ruhande kuri ibyo si intambara izarangira vuba, ahubwo ni intambara by'umwihariko ishobora kuba yateza n'ibibazo bikomeye. Ndabona hari byinshi hano bari kunyandikira, yes, ntabwo ndi butinde, kadukomeze by'umwihariko inkuru tuyinjiremo. Uwitwa Love rero yunzemo ati Uburusiya bwiteguye kuba umuhuza, ati turamutse dusabwe kuba umuhuza nta n'umwe twaziringira twaba umuhuza, by'umwihariko nta kintu na kimwe dushingiye kuri ubu. Rero imyaka imaze kuba ine ingabo za Congo Kinshasa zihanganye n'umutwe n'umutwe w'inyeshyamba wa M23, icyo kimwe kivuga ko ushyigikiwe n'u Rwanda. Minisitiri rero Serge Lavrov ubwo yabazwaga ku mpamvu y'intambara itarangira mu gihe hari amasezerano aheruka gusinywa i Washington DC hagati ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Tshilombo ndetse na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda, yavuze ko impamvu ari ibibazo bimaze igihe kirekire no kuba M23 ifite imbaraga by'umwihariko nyinshi. Ati ku byerekeye kwigamba kwa Donald Trump wavuze ko iriya ntambara iri mu ntambara umunani ku isi avuga ko amaze kurangiza, ariko wibuke ko aherutse kwivugira ubwe ko iyi ntambara yongeye kwaduka. Hari ibibazo bikomeye rero bimaze igihe kirekire, rero ntibirabonerwa umuti ushobora kuva mu masezerano, by'umwihariko intambara ikarangira. Yunzemo ati iruhande rw'ibindi bibazo byinshi hari uno mutwe wa M23, si ukuvuga ko wemeye n'amategeko, ariko ni umutwe ufite ingufu by'umwihariko zikarishye mu rwego rwo hejuru. Ubwo rero byumvikane yuko nyamuneka no kurangiza iyi ntambara byaba ari kimwe mu bintu nyine bikomeye, byaba ari kimwe mu bintu bikomeye ku rwego rwo hejuru. Sindi butinde rero, nyemera dukomeze n'ubundi turebere hamwe ibikomeje kugenda bivugwa, usibye ibi Uburusiya bwatangaje ku kijyanye n'intambara by'umwihariko iri kubera ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Nyemera nkubwire ibyo uwitwa General Sultan Makenga, umugaba mukuru w'igisirikare cy'umutwe wa M23 by'umwihariko yatangaje, yateguje abayoboke buriya mutwe by'umwihariko yuko uyu mwaka w'2026 uzarangwa n'akazi gakakaye. Ni mu gihe kandi urugamba rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Congo rugikomeje n'ubundi nk'ubusanzwe. Makenga rero yabibateguje aba bayoboke ku wa gatatu tariki ya 21 Ukuboza, ni ku munsi w'ejo, mu nama y'abayobozi bakuru ba AFC M23 bagiranye n'abayoboke bayo bo mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Ni inama rero yabereye mu mujyi wa Bukavu. Makenga rero yashimiye abayoboke ba AFC M23 mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo ku bw'akazi gakomeye bamaze gukora, ariko abibutsa ko intambara bamaze imyaka ine batangiye igikomeje. Ati turacyari mu ntambara n'imyitwarire nk'aho mukiri ku rugamba, nimube maso udahemuka, murangwe n'ikinyabupfura kandi mwitware neza nk'abiteguye kwitanga, ntimukitware nka bamwe mu bayobozi basigaye i Kinshasa cyangwa nk'aho igihugu cyose cyamaze kubohorwa. General Sultan Makenga rero by'umwihariko yagaragaje urugendo rwo kubohora Repubulika ya Demokarasi ya Congo, ihuriro rya AFC M23 ririmo rikora by'umwihariko rikoresheje imbaraga kugira ngo abaturage bongere kubona umutekano. Ati inzira iracyahari ndende kandi irasabwa kwiyoroshya, kwiyemeza ndetse n'inshingano. Urugendo babwira ni urugendo rusaba imbaraga nyinshi, kandi izo mbaraga
ni mwebwe. Ni intambwe rero by'umwihariko bahisemo yo guhagarika ibijyanye n'ibitero by'abagizi ba nabi kugira ngo amahoro aboneke makenga, kandi yanashimangiye ko buri wese aho ari hose agomba kumva ko kubohora igihugu n'abaturage bacu bisaba intego n'umurava. Yunzemo ati mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na gatandatu ni umwaka uzarangwa n'akazi gakomeye. Ati umwaka wa bibiri na makumyabiri na gatandatu uzaba umwaka w'akazi gakakaye, umwaka uzadusaba kubona ubushobozi, murava, ndetse n'umwaka uzadusaba by'umwihariko guhangana mu buryo bukomeye cyane. Umuhuzabikorwa rero wa AFC makumyabiri na gatatu Colonel Nanga nawe yasabye abayoboke bayo gufata inshingano, abibutsa ko AFC makumyabiri na gatatu nta bafana cyangwa se inkomamashyi zigomba kuhaba. Yunzemo ati buri wese agomba kwiyemeza no gukora ibyo asabwa mu rwego rwo kuzana impinduka. Ati niba turi kurwanya ubutegetsi bwa Kinshasa tutitware nk'ubutegetsi bwa Kinshasa, tutitware bitandukanye. Turi hano kubwo kwigwizaho ati turi hano kubwo kutigwizaho ubukire muri aba bagaragu. Ni mugome rero kuba abagaragu rero b'abanyekongo, abagaragu b'abandi, by'umwihariko barwanira ukuri no kwishyira ukizana. Nanga rero yabasabye kurangwa n'ubumwe kuko bemeye guhuriza hamwe amaraso yabo bakitangira by'umwihariko igihugu n'inzirakarengane zikomeje kugenda zihura n'ibibazo bikomeye cyane ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi byose ni bimwe mu bintu biri kugenda byumvikana neza cyane, ariko kandi munyemerere babwire yuko muri Uvira ibintu bitameze neza. Abagera ku gihumbi bamaze guhunga Uvira. Rwose ibintu birakaze muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ku ngaruka ku mitwe yitwaje intwaro ya gisirikare Wazalendo hamwe n'ingabo za Congo FARDC mu mujyi wa Uvira byatumye abantu babarirwa ku gihumbi bahunga. Amakuru rero atangazwa na RFI ndetse aherutse gushimangirwa na HLW aravuga ko bahunze cyane cyane ari abanyamurenge cyangwa se abatutsi muri Kongo. Abandi rero bahise batangira guhunga ni abashinzwa gukorana na AFC makumyabiri na gatatu, umutwe wari umaze ukwezi kurenga warafashe umujyi wa Uvira mbere yo kuvamo burundu tariki ya 17 Mutarama. Benshi muri abo bantu bagiye rero gushaka ubuhungiro mu midugudu iherereye mu kibaya cya Rusizi, cyane cyane mu mijyi ya Kamanyura, aho bari bavugaga ko bashobora kubona amahoro. Rero imibare myinshi nyamuneka irimo igenda by'umwihariko ihunga. Ibi rero bishobora kuza gutuma ubutegetsi bwa Tshisekedi by'umwihariko bwongera guhura n'akaga gakomeye cyane muri rusange. Lieutenant General Philemon Yave wigeze kuba umuyobozi w'intara ya gatatu ya gisirikare mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yihakanye imbere y'urukiko rwa gisirikare ibirego kuba yarigeze gukorana n'u Rwanda arimo arashinjwa. Mu mpera za Nzeri mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kabiri nibwo uyu mujenerali yatawe muri yombi nyuma y'uko umutwe wa M23 wari umaze kwirukana ingabo za leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi byo muri teritwari ya Rutshuru birimo n'umujyi wa Bunagana. Ubushinjacyaha rero bwa gisirikare bumurega muri ibyo bihe ko yavuganaga nabo mu Rwanda, dore yuko ngo yari atunze nimero ya telefoni y'umujyanama mukuru wa perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo w'u Rwanda General James Kabarebe. Ejo kuwa gatatu tariki ya 21 Mutarama, Lieutenant General Philemon Yave yisobanuye ko atigeze avugana nabo muri leta y'u Rwanda. Ahamya ko ubushinjacyaha busabwe kugaragaza ibyo bumushinja bukavugana nabo cyangwa ubutumwa bukavuga ko butandikiranye bidashobora by'umwihariko kububona. Bivuze yuko rero icyabayeho hari uko yakiriye ubutumwa bwaturutse kuri nimero atazi nyirayo bushinja ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC gukorana n'umutwe wa FDLR kugira ngo
buhungabanye umutekano w'u Rwanda. Lieutenant General Yave yavuze ko uwahoze ari guverineri w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru ushinzwe ibikorwa bya gisirikare mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, General Major Peter Chirimwami nawe yohereje ubutumwa mu gihe bari mu nama. Ati nabonye ubutumwa bwanditse budushinja gukorana na FDLR kugira ngo duhungabanye umutekano w'u Rwanda. Turangije inama na Peter Chirimwami yaje afite ubwo butumwa, ndi gushinjwa gukorana na FDLR mu bikorwa bya gisirikare. Nabwiye Chirimwami ko ubwo turi mu nama nakiriye ubutumwa muri telefoni bw'umuntu ntazi. Lieutenant General Yave yatangiye kubura